by get white ham. And number 3, Bible ni kok, abo kaitorni kokthai, boni twma promantong. Borong tiye sentini nailiwan. Pila wo Bible je kubui, Bible kaitorni kokthai, boni kabang mana promantong. Job to nisai kotorku proman engka, biar ni kokthai sajak kokro, beba nak pai mani jini jorawo jengnu. Abono kotorku proman. Age je salang mani, biar ni kokthai kaitor salang mani, abo tabo beba nang pai tong mani, nang pai ka, nang pai butong ko, abo jeng nubu, gabon joto nisai kotorku proman. Kok Bible sawo, 2 Peter roh ini sawo, naliwana pedi 2 Peter roh nero kolog ini menang Bible, 2 Peter chapter 1 verse 21. 2 Peter chapter 1 verse 21. Kok dia di thai siapa nang borok ni musung tui sajak maya. Tamoke borok pola ketar bai kobol jadi se kaitorni arani kok sawo. Bible engka kebangkuk nu diari kok diari bai sajak kok. Mana temang nai, temang pai nai, omhai. Kebangkuk 1/3. Omon Bible laws. Jengnu. Nge orang Peter berhai ni sawo. Kok dia di thai siapa no borok ni musung tu sujak mania. Mana je Bible sui nai podre pod borok tongo 40 jon moton. Peter berkaisa aronai, baksaba merah merut nai, baksaba raja, omhai tong. Nge piaba borok orosawo Peter samani kok ke omhai. Borok suyu tik ni, hai pun borok ni musung tu sui mania. Pola bai kobol jadi se, okok rok no borok suyu ni se. Hai baginya, obo borok ni gian bai sui mania, borok ni kok ya, kaitorni kok. Hai baginya sung Bible no, kaitorni kokthai, ni bo hono. Buskang ni salo, temang nai, borok ni shuni thania mau samawani impossible. Hai le. Sung buskang go temang nai, bat hinang go temang nai. Abang kau sesung sama ya. Seng yapri kaisa sekarang temang nai seng kono sama ya. Bes kamu temang nai. Cini poke awo sombok enggak baru Indonesia. Temang oleh yapri siapa ni? Perang pan kokzat tiba neng kaslepan tiba neng hoi tiba neng mai janah ni tang mani mai sama ya. So seng bus kamu temang nai seng kono siya. Hai bagini Bible hai ni sawo. Ecclesiastes chapter 8 verse 7 seng nai kino go temai sia. Tamo unna nai tongka abana korok borok siya. Bus kamu temang ngi tong temang nga nai tong borok siya. Abo bahai ke nai abono borok no sabo sanai. Bus kamu temang nai, abono jung sia, ekmatro, kaitor simise sio. Boro, bus kang nikok no jung sawi meya. Han bagi probab so bahai ni sawo, tinang nikok no tei kung tap sukti, tam ni hanba, tinang go tamong no nung sia. Ang mo hai kainai, omo hai ngai, omo hai kainai, tator jati, kung tap sukti. Sebenarnya boleh. Temang no sia. Habis baksa ba hai ni ang mahai porok bangun nugo ni sini. Sak kaisa por lai mana betongo. Takle pas kaika biye pas kaika, eme pas kaika. Nukung kesang naika rang bial ni rang bial tong marok kome naika ni wan sok lai tong lai kostok lai por lai mana. Cakri mau, opal mau. Cancer bermasa ketripai. Gak sama ni hai, mungsa suki. Gak bono nang orang buskang ni kok, tinang ni kok nanti kungta suki. Jeng mau zora bomo hai zora sok hai no, sung sia, kaitor siapa siu.
kaitor bebak no sawi mano tamane humale boni bo bongka mol brum brum ni bagri mangsa senge khoskan no botongo pai mani ya gulo bono pamro mane bono pai than bono seng mani bono pai than jeng kha ka charma jaro jeng no bos namka jini seng mani botongo pai mani botong pia kai to nele seng mani bokri pai mani bokri bono kai to Amos chapter 3 verse 7 sawo nirok suinarak mana Amos chapter 3 verse 7 ulok nirok porini mana kubuino subrayong kaitor bini diari rok ni thani bini chong rok no phunuk yawi mangsa bo khaya oro sangtamanu bo chong mani bo wan sokja bo chapja bebak no diari ni khukri bo saklayo bono saya sak joratei bo mangsa beklaya bono saklai mani yagulo se boklai omhaine jeng orono kaitor jeng smai kasao no khangke ang tepron saka bebak no diari ni bisikti kok saklai mani beskang mo temang nai tema bomahai sopai nai abono tei ke borok rok ni bising tei na kaitor saklayu mane diari mane borok bo ni bising tei saklayu hai bana borok kaitor ni kok no borok sa borok ni jeni kok no saya ni jeni wansuk mano saya kaitor gian romano se borok sa ani bagi daw punuk jak mani got masa ang porwana o bijak ni kok diari rok no khananai rok jottono no ang johon hai kene hus kerwo khorok sapana o kok rok bai te kokthai sia sukpana thepake kaitor bono yagul sukro o bijago sujak tongmani birman rok no prangnai pia khorok sapana o bijak ni kok diari rok ni thaisa suk kok phana sukmake kaitor o bijago sujak tongmani buthaino buibai baksa bono sarugla pia o bijago sujak tongmani taunobo buibai baksa bono habrugla artumasa John huskero 타이샤파는 어르니 딱스 같은 타이샤파는 어르제 수이자 동문에 알아다 나오다 태바튼 네죠. 이거 버르네 바그 태바나이로 갓나이로 어제 동문이 어르제 동문에 너 갓나이 바 어르제 동문이 어르제 동문이 너 가리 파다니 또 왜 태바나이 버르네 바그 이게 벨레니 성살 코터 니어로 승루 이 그방만 그방 버러 따복 크리스천이티 보스 누구 그방만 버러 어르제 수이자 동문은 부른 게 baksa tongo orono kare ko ama thepa oi haibu tradition culture abono chang thepa mano tabo ama kaitor pu hai kaitor pu ne biang abo sung boron nu ba jisu kristo buru ini asa ini ro suja tong kes omo hai koma thepa pai 내가 박사바 카그 박사바 숨속 너뜨이 푸스 푸른 게 그만에 말해 숨속 게 바이블 아스 그 타록 노바 숨속 록노 푸른 게 고토기 안나 바이블 비아바 바이블 수이만은 가시 빠는 딱하기 이니시 예슨 마푸른 나이 마포르 나이 마시 나이 가이도 제 이스라엘로 너 가이도 Izi pane tikle te fibro, kaito tomai sabrok no, anu simise kulumbi, an simise kaito kubu kaito derok no piyogi te pinai. Piya babrok matai tagi hai kai kulumnani jengka, apro kaito borok no saka, nirok kulumani obo kubuinu kaito bo kubuinu kaito ke borok sateng bus kango teman nai. Bus kango bong hai salso kini sateng, age teman engka sai kenal teng, engkala sengbono. nirok kok suri mani nirok mani abo ke ini ambu sawana dikai dorso. Parisang naliwana Isaiah chapter 41 verse 21 and 22. Among nirok kahake sui dag boy nalbedi
ulo Bible pori ni no subrayung hai kini saka norok ni sajak nai kogrok no tubudi Jacob ni habugra saka norok ni kebuino punugui beskango tubudi borok aborok ni bebak no tubui kana wo paiteng tamo no jungno sawi kana roteng sekango marok no jungno sati abo hai ke jung wansugui paithago tamo no sawi manana eba beskango tamo no bebak sini kunjuwo sawi kana roteng borok kebukubi kaitor ke age tama angka beskango tama nai bono sawi kana roteng nisba sawi kana romaya man kaitor dia kebi kaitor ke bo sawi kana romanai beskango tama nai ke Bible sungnugo beskang ni kokno age no sai klangjak abono prophecy abono kok diari salang mani abo nangmai age Bible ka age salang mani kok je kaitor borok no chongui borok ni khukti kok samani abo nangai tongmani sungnugo tabok jora nangai tongmani nugo hain bagai no se o Bible no kaitor kokthai abono proman jokten se proman kotako Bible hai ni sawo Isaiah 46 verse 10 to maisa ang yapang ni simin pai that ni mung no saklai hai ni sawo seng pro ni simin si pai thang ni kok no bo sawi ro tumang na jeng sai de mano tabong ni besa kok baron ni besa apsa kele nang sai de mano busuk jorat bo thang no tumang no ulo engineer de no doctor de no nge ka ba Kristi de no businessman de no sai de ro mano samaya ya ke badan jepro tuanai beri sakderi ya ngani se mun apun sai de ma chala de asai ni beri de asai na samaya hele kai to bo bebak no sawo sai mana tumang na ya phang ni se men jengpro ni se men pai thane kokno bo sai ro ni sa je John chapter 13 verse 19 of Tumasa angporna phaya sini no tabuk norok no omono sawo hake omo phai pro ang nobo ang nobo re norok poito khlai ana phaya sini no bo sai khna jate borok ro I bono o phai ni mone masaya honai bono ne sini libana kabang masang Bible je kaitorni kokthai abani boni proman jung kabang ma no kaitor sim Bible simi se kaitorni kokthai tumani mala jung Bible ni kok ageni sajak kok beba abani mare wina nangai tongmani ba nangai phaimani abosung nugu monosung phadi kaisa u nangai phaimani kokrokno sung kaisa jere nailebana podre pod jorawo ba podre pod ni bisingte pila sakang omontono sung wansok thai sung Bible poreke 1/3 timbager ekbag na diari ni kok sung nugu bon pray itihas ni kok snama ni kok oma hero betongo ke tung Bible mana prophecy oma hai sung nugu baksa rondi individually sajak kok tumanai parano tui kok samani ba kami yung no tui kok samani ba jati dopa no tui kok samani ngate o sungsa no ga omono sung na yana individually kami yung dopa ba jati no tui te o sungsa no tui Bible to mas hazak tong ke omong busuk zoratui nangka obo nangka ngene sungsai man jung sinani ko omo kaitorni ko he deba ge phai replace kan jishuno tuye Bible
je Bible je salang mani kok ba sajak kok ro Bible Jisu no tui Bible 300 ni sai kabangku kok sajak tong 300 ni sai 300 ni sai kabangku Old Testament mane Bible mane Old Testament no sajak tong Jisu ni kok 300 ni sai kabangku o 300 ni sai kabangku go jodoh na kaisa ke abo exactly nang paimani senglu boni temanai 33 bosor jibono o sengsarabo tonglang mani jorabo senang mani nu temawo kaisa ke seng chere nyariwan bo beri temanai siklanin ogo asainai beri sikla mane bo koi baine selabai tong yakho cayakho tuyakho omohai berini bisingte bo asainai nei Isaiah osungno Isaiah chapter 7 verse 14 mutne sunyara mana Isaiah chapter 7 verse 14 Isaiah bopro suja Jisu Kristo asaiwan iskan 700 bosor sekan o Isaiah boy sujak man Isaiah boy Isaiah bisingte kaitor suiman Isaiah angka koroksa diari okay Jisu Kristo asaiwan 700 bosor sekan o kok sujak Nggak seng ukok ne metio maka bokkebu ne meri ni or meri kok sengza kaije ya kok sengza dro hani bangina Joseph ke borok kaham nggak ting ke katewi thana nai ke je probo sak diari enjak ni saiman ka nggak angle thumani chamani se kri ko nggak bo bono haya mane dur na bu khaina musungli ya meri no hani bagi bo aste ke kate thangani naika mane o kai boy kai je ke kate thangani naika jung mandu hai deba get number 2 sing kwaikta na lewana 300 ta asuk to kabang nai me ya hai fan kwaikta just nai boje Bethlehem asai nai maika o suja tomo bo Bethlehem asai nai o maika suja maninka Jisu asaiwan sekarang romdi 500, 400, 500 bosor sekarang. Get sen omo tik na Jisu Kristo baru asai Bethlehem kamio tangdi bono nugu yana neresam rogu sendu. Ke bo Bethlehem asai kya sen nugo je teman nai is omo ni paine do teman nai kereng lek atau keri lek kereng atau kuri lek mana gian kenang rok, pai mana Jisu Kristo asai pro, korok tham ni sosun Baibel lo, mana kok borong kenu kapan korok tham ya, mana yang ni siang kenang rok ba lekha kereng rok gian kenang rok Jisu atau kuri lekha wei, atau kuri lekha kereng rok Jisu na ini pai mana, sen nugu borok pai, Jerusalem pai, Herod no sen pai, oro sen atau kuri nugu ni omhai. Ke ucrai boro teman le boro wan suka orang na asai nai teman le Israel ni raja ba Israel ni capital lo asai nai ya ba Bible saja Bethlehem okay bo Bethlehem no asai Jisu Kristo gawani jon kaham keno New Testament no jon nugo bo boro asai ya pia ba agena saja bo Bethlehem asai nai okay abo kaisa kete kaisa u Masaya ba Christ Jisu Kristo, bono Jisu Kristo, bo Judani bongso Judani bisingte asai nai. Israel barodo fatong, baro jati. Aron bisingte Juda angka koroksa, u Judani bisingte nya bo Jisu mutangnai sha Christ ba anointed bo asai payana ni jeno. Genesis chapter 49 verse 10. Nirok suinaragona Genesis chapter 49 verse 10 Juda ne bising tino bo asai nai u ang kaitor kok romani borok no phiok nai bo phai nai Genesis chapter 49 verse 10 ke bo keplai ngai Jerusalem o khanai au sujak to boro Zakaria Jisu asai ne 300-400 bosor sekarang asai ja
Ari suija. Zechariah 9, chapter 9, verse 9. Bo Jerusalem ko apply ngai asai. Kaseng bernu semai katalo cengnugu bo Jisu Kristo oseng sara tongpro apply ke salsa bo Jerusalem hawi ka bo thina niskan bro. Abono seng pam sande ngai parliament. Ke tikasya bo rupai tiris belep bai bo phali rajak nai. Omo bo Bible sungdugo Zechariah chapter 11 verse 12. Ge omo haine bo Judah Iscariot bono tiris belep omo bai rupai bai phalka. Ge bo sung nangi tongmani sung nu bo je sajak age smai ka jamo sajak abono boni aba nak piman. Ge te bo tokjak bujak kosto tekto rojak probo mung sak kokthai hai su kes tongnai. Ini Bible sajak Isaiah 53 verse 7. Baik nuk nai bo mung sak kokthai bo koksak khologia. Nai samane semnugo nirop nai di Isaiah 53 verse 7. Ge bo bujage thapraro singkabono thapraro wi seba dono seba thapraro sale te khausa rowi singpuyuka nono seba bu sale abano bo mung sak kokthai. Lu kok na pimane nuk. Okay? Bo oma hikin tokjak bujak di tong nai. Chapter 53 verse 8 of nugu. Ge bo call by sujak nai. Boni yakong khili bujak nai oglebo call by sujak nai. Abnogu sajak to. Boro David Raja David salang mane. 1000 বছর sekan. Bo salang mane. Psalm number 22, Law 22, verse 16. Gete bo kabang kok salang mani, tama kok sanai, umahai usung nogo. Gap bono thata batta khlaibinai, muninai, khukui musunai, abu usung nogo. Bo busu motok thurojak nai, abono usung nogo. U kok romnang dirok nai mana? Law 22 ek ni simi pori thangai sulo jora pori di akin niro kaisa manana bo busu motok trojak nai bo cross otoma kok sakha boni yakung yak ogle sujak nai khili bujak nai omahairo jete kaisa jengnugo boni bekreng kaisa kono baiya obo jeng nang khimani lo Exodus sujak tongo Exodus chapter 12 verse 46. Boni bekreng kaisa pun bayang nai. Boni bekreng tabu. Okay, omoni background sung sina nangai. I Romans rock jepro borok hanya no kuruso roi buthara. Boro hor ngia sani na mona ngia sani na dagi thirowani bagai yakung bekreng no tokhai sebai rokai. Jate yakung tokhai yakung bekreng no tokhai rokai kan ke borok ni u cross puja mani khuleye abo support kore ngai da kino thite hani bagai jeng mani Jisu Kristo bai je borok bai cross rojak nai kene borok yakung tok phai jak sendo pia ba Jisu Kristo no kaine ne phai already bo thris pai hani bagai boni yakung tok phai jak le ge orobu jeng fulfill mani sendo ge bo Pung merah haike rathar jak nai. Abonu sung Isaiah 53 was nugo chapter 5 verse 6. Gebo phojak borok phojak nai. Boni deng Bible nai ke henduk nai boni phojak nai already tears khai pejak by Herod. Piaba ulogono Arimathea. Ong thangai Joseph Arimathea ni Joseph thangai bono boni mangno sanike. Okay? Boni Joseph ni mango se genang ni mango phojak kha. Ge bo genang ni mango phojak nai obo bosung nugo Isaiah 53 verse 9. Isaiah 53 verse 9 no bo phojak nai. Ge omo haike no bo phojak kha. Already boni simalung tia sing paijak kha. Pia ba u Bible ni kok nangnani bagino agini kok sajak nangnani bagino bo Joseph Arimathea ni Joseph thangai
뭐 사니까 이게 아로 근황니 하고로 뭐 보자 근황니 심하는 거 이게 뭐 바이블에서 보니 부사 속야 응나이 Psalm number 16 verse 10 also teman-teman bo tisai lang jaknai agar teini saltani sal ni phoibo hakak khulokja Peter bising hawi nai kya mangati kiri kya bono bising nugu bo chukno hawo tisai lang jaknai Psalm number 68 verse 18 bo chuk 40 din tong mani ya gulo bo chukno hakasai thangka ngka bo apa kaitor yagra bekak bo asobi nai abno usung na mane omhai kamang na seng boni jisунok tei 3 সপ্তাহनि upor kok saja abno seng no ngeta seng waso nai di khorok sanok tei as kabang kok saja bahai ke nangli mana an ase sani chala de buri sisia ha কিন্তু বনে তো ই কোয়া বসে চড়াতে जों उ कक साजा नांफायमानि जों नुगो अबनो प्रमान कायसा प्रमान बाइबल kaitorni kok te kaitor ni pholabai kobol jagei borok u kok no suibai je suinai ro chapti kaisa dia te kaisa kok thanasne te kaisa diari ni kok omoke individually sak chorai no tui samani tabo onke kami yong no tui kok samani kami yong no tui diari ro salang mani diari ni khokti kaitor kok samani जों नुगो गोबां आमहाय बाइबेलाव आर्कियोलजिकली याकबा हिस्टोरिकली जे स्टाडी खालायनाय र गोबां मा जे आगे कक सामानि ओ नांमानि बा बर'नि बिसिंतै जों सिओ ओ जागा ओ थाय ओ कामियुं अबरमना जों माने जे स्टाडी खालायनाय रं बिसिंतै जों सराय के साइमन फारि जों बनो किसा नायलिबोनो पिलासकां Baibel जों नुगो डायरी ओंखा कायसा सहर बा कायसा गामियाव आरो बेलायखोना बाल मोटाय न सुरिलायनाय खुलुमलायमानि सुरिलायमानि जागा जों माने बाइबेलनि मते जों नुगो बेलायखोना सित्रा जागा तंमोन मरेलि कराप हमहाय जों अबनक्ति जों कग्नति जों बरनो Ezekiel chapter 26 जों नु बाइके ओ कामियुं दंस खालायरो जाखा फारि जों फरायनायनो Ezekiel chapter 26 किसा कल हायफोना सिनानि बागै जों फरायलायनो Ezekiel 26 7 निसिमै 14 जरा angkoribano 7 निसिमै 14 जरा tamni hengke subrayung kaitor hai hnai sawo naidi ang turno suprakna bagai salgra bukhakni habugra kotor kuk Babylon ni habugra Nebuchadnezzar no tubunai bo kabang ma sengkra grok no tubui salgra baini phainai ok korai rok te korai malkhong rok baike kabang ma sengkra grok no tubui phainai bo aro kami khawai tongnai rok no seng bai puthar bainai bo nono kebengei kaisak no krak tangnai te chok dewal ni sakawo ha rungei lama snam ana te nono kasugei phui tisanai te borok ni chok dewal no subainai ni bagai kra kerung borok rok no daginai te borok ni sorni manei rok bai ke nini no kucuk rok no subainai bini korai rok asuk ke bangnai aborok ni hadulei bai norok no kobolnai nini chok dewal chobani korai rok ni khorang bai sengkra kabang mani khorang bai korai malkhung ni khorang bai hap haipuru kema kalainai bini korai rok beba norok ni lahar rok no kadul bainai te
norokni borok rokno seng bai buthar bai bainai teini tongla krak rok hawo kalai thang bainai borok norokni rang ri te manai kaham rokno segei na bainai borok norokni chok dewal rokno sbainai te nok kaham rokno bo sbainai te norokni holong rok bukhang rok te harok दैज्लां lo kibiwi robainai ang norok tongthogui rechap laimano mothaknai chongprengning khorang bo tei khanagla ang no holong dap simi se khlainai neng chei phuranjak thai se engnai neng tei snamui tisa phirgla kha tamne ke ang subrai yung okok no sawo nei subrai kaitor saklai wo keseng or teman taire kami yung not tuyui oro kaitor boni diarin no kokthai temasaka jeng nubo temang nai buino ang buini jagani toy pinai agai lamas namai nono chok ni chok dewal rok no mane ni wall rok no sabai pai temak lainai nono kadung nai mok lainai engken ni u jaga asel nai thok ka ham tong mani uloke jal phra jaga ni chukdro singnai tekoi ti samayang nai jal arongoi jal phrawani chukdro engsinai ni engke taire age busuk kaha piaba omo haikeno je sajak mahai omo puila sekarang tungprai je kok dia di samane obo waishaben nang phaya omonang sawana kisah puila sekarang BC 572 Nebuchadnezzar Babylon ni raja Babylon ni habugra bo phaye bo o taire no mesenna ni ba coba khalai pekya piaba borok tama abongka somudro gandaro aget uloke borok aroni somudro gandar ni kharei mane kaisa island tongo deep tongo aro thangka ga aro korai bu thangmaya mungsang ya teman mala tui bari thanga nang ga tui bari thanga tebo kosto abo borok aro sogi malian nebu kanes ga odek yang je tui ru kungo tong mane ke pura mesenai klang thalaya mari tunai tong mane piaba je tong ruk nai ro uloke aro kisa tong nai aro joto thangpai bi island no thangai tongoi ke piaba uloke tamangka ulot 200 বছর ni pore rokong ngana ber Alexander Greece ni raja Alexander paye bo saka nerok surrender khai pia borok surrender khai nai ke kaitor Alexander no roho pikya ke Alexander borok no tomang nai u island no thangani lama pathor khiklai lama snamai pura dongso khlai ro bai ke tabo u jaga mungsa sugya इतिहास तंगु ताबोगु तंगु उ जागा आइपना मंगसा करी क्या जस्ट नौ आगे नौ तंगजा किसा निसा बाइजा के आ रोंगुई आ रोंनाय रक्समी थांगरो के आ रोंबाय के रोजा फ्ला ओमा के आगे ने बुसु नाइथथ बुसु ओमो जागा आरो दं माने ताबो ओमो हाय नाय आगे बाइबल साका जों परेका ओमो हाय नाय के ताबो ओमो हाय नंजा उपक सुबा सामा kaitor je samane obono sumlugo jet omaike taire me kok tuyi samane bo nangmane sumlugo gete kaisa nineve ke sung saimana aro omo jung nahum diari nahum ni bisingtei kaitor salamane ngeseng nineva Bonus house and Siu Assyrian ni capital. Get Jonah no pilas can kite or roka, Tani Assyrian borok no, the cockty, borok sums of clay, mang donka, Tani ane kokthai borok no.
cái Jonah nó này cái nữa Assyria và Nineveh này có chừng sự cái Jonah ni bising tới bro raja soho bro bekas selajak baik ya pia ba serasa ni pore na ukom bro selajak mani kok ba ek generation ni pore dogo kena bro kai to no sinilia pogi thangoi pia ge borong ni utong meng je haya Assyria boleh borok haya busuk borok haya borok angsai kana borok omohai borok zel ko ba chobaro we cho age doctor chobaro khangke pai khangke borok no khawi toi pe seleng khatir oi to haile je mane je samang kra no borok no khairo okay borok no teman khai u Assyria ro amon ki borok ni bukur khugo borok no shi omo hai borok no akede omo khairo kosto ro ba borok bukur khugo tabok sun kujarok no khuk tei pung ra pro go khuk tei abai ke borok no khugo gothang no khugo bukur khugo borok ni u seleng mane buino choba khai rongui bondi khai roi toi pe mane borok no omo se borok ni mane gyan haya get omo hai ke na prophet Nahum ni bising tei BC 7 wo kaitor borok no tei kok salang mane tema ngai obro sing nai leuni pedi Nahum mo thang nai Nahum chapter 2 tin ni chimi ajora tangpor wana buini phan ganang sengkra krok ni phui roke kachak te chumung kachak chumlai ja borok butang ke basalai ke borok ni korai malkhung rok korjalai hai jolo ke chungo borok ni korai rok barsalai ja borok ni korai malkhung rok lama roko doi khabrung lai ja borok kamiyung ni lampra roko thangphai khlai tongo aborok homsang rok hai nokha philik tei ke doja tei phang rok ringja baikha borok sekangei thangpro ke thudai klayo borok dewal phaising doi thango te kasujak nai manei thonei tongjakha tei mane dugar rok phiokjakha noyong klibraka isirini ri rok khengei romui tlangjakha bini seleng jugro tok thu hai rarai kaplai jak te khlap bulai jak nina bini ke pukri hai aroni tei rokum bayi tei kocho khlai tongkha borok bathak di nei nglayo tamake khoroksa kono kipulei nai sik nai grei ora semata pilas kan sen tumano u Nineveh bongka kaisat ismisil lama tengetung tumanai tribai omobai kurijak engeti kaisa yang ke lama ka cikon sa ke borok Assyria ni Nineveh ni bongka capital Assyria ni capital engke raja tamaho koisa semua dongsok lain ya teman malah yang berkhatai engke cikon susi engke yang betul engke orang temak lagi ya omono temanai mono tui hatai ni tui je walno omok klai dong lai nai pathor cikon tong yade mono protect klai dong mane bono tui kaito tui loro we tui age ke ko tui asek tong mane tao ke tui asek zora ti sawi borok walo hai si kasai phime kha omai ke kaito room bai bai kasai phime kha omo hai ke kaito tui long flower roi ka neke tui long flower roi ro mo bai tao omo ni Babylonian ro phai ni musa custom lia neke omo hai ke tui long ya ke kintu phai mi ya neke ulo ke
Medes by Babylonian Pai, Borno, Omokai, the Oro Samahaina, Nahum Samahaina, Dongso Klayi, Borno Mezenka, BC 612. Jising Tabok Omohai, Senduk, Tabok Tikesa. Dopa, Jati no Tui. Tikesa, Kokdiari, Suiza, Ba Salangza, Dopa, Jati no Tui. Israel Dopa no Nuskang Legres 9. Israel Tamang like Israel, no kitingai, sing Bible no go. But Bible sing 9 can care about Israel ni kahini mangsi. Borong ni kok mangsi, borong ni past, borong ni present, borong future tamang nai, obono sing Bible no go Bible. Ya kaitor, but Israel no songka, boni sakki ni berarti. Ke ulo tamang nai borong, omo sing no. Ke sing Deuteronomy chapter 28, ang sing pore ke somoy nanai, joran nanai, hani bagi nirok pore nemo. Deuteronomy chapter 28, Leviticus chapter 26. Or kahan ke sajak tongo Israel ro kai tuni kok na ya engkang ke borok bomohai punishment manai. Bomohai borok satok manai or sungno borok ek detail ke suja. Borok piring poroi nai, bethar jak nai, khunjo rakrai jak nai, totra rakrai jak nai. Oh, I podre pon details in lugar. Piaba, almost in Bible, high kaitor saman in Lugo, Diary Nibising Salamon is in Lugo, Borrow cost of tecto, Butharza, high cost of tecto, Unigo, Salsa Borono and high, Boroni how keep it to 59, they borrow no crack like night. High, Manaporo Cogna, anybody shadows at night, Pia Borono high, probably crack. Des namnai, Omhai, Sinu, Jeremiah also, and English comparison, Jeremiah chapter 30 verse 3. For behold, the days are coming, says the Lord, that I will bring back from captivity my people, Israel and Judah, says the Lord, and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it. Arutmasa, Borogno ang kipilito pipinai. Borok no jail ni ba borok ni buibe khazak tongmani ujuda bongsono antoi pipinai. No Israel 2000 bosor katutine borok buin bai khatro jagi tongmani. Buini tolawo ma tongmani. Tabo sengwa som nai ke sengke 50 60 70 bosor siko. Bobo Israel khai dorong asik dorong yakho. Wan mane buini jan wan Bangladesh ni tolawo sengna tongmani. Boroke 2000 bosor. Kai tuni kok na ya bahai ke borok temani berarti omhai ke sok na bebang na Bible saja. Piaba 1948 14 May borok independent declare klajak. Ke Jerusalem ke capital inka 1967 no. Nge kai tor borok no teman 1948 what busuk dikhabar tabung simi rongi nei kan Bible again sajak tongo mane at least jeng amon nai jeng nogo mane independent mau nei sikang Bible paikya hai de 100 bosor almost 2000 bosor sikang Bible paipija jeng Bible na porin tongo piaba sini mokol bai tabo kai tor je sama hai borong nang borong ne hawo kipil te pipinai borong ne haji klike Borok ni Hano kipil man kaya 1948 14 May wo borok independent declare klay. Kaya mo hay saja nang pay man isang nub. Borok ni habus bomo hay umpinay. Borok ni ha borok ongkay tamo ni pore borok ni ha tamaan nay. Hasing kong sing nay, hasing kong nangka. Tayo borok no kipil tayo pro ang iden tailung hai kene iden tailung hai tabo borok si borok ni neighbor country rok no mui thai supply klai to because nai ni mana kai to ni kok besuk nang getabo Egypt no tri Egypt hanotri ba Egypt do hanotri kai to masa age Egypt rok jeng itihas nai ni kan kinuko pore kinuko itihas rok Egypt rok ka belai kena Belai kena pan genang agni jorawo sinijak
Karat des bui no bui joton ki rijak nai omohai piaba Bible tomasa tamang nai ulo Egypt angpoi wana it shall be the lowliest of kingdoms, it shall never again exalt itself above the nation, for I will diminish them so that they will not rule over the nations anymore. Borok omohai nai te borok te bui no bo rule claimalia borok sokomor jak nai borok te basa mayang nai ko ni ngi dong sinai ngi sama Ezekiel no sa getaw sing Egypt as ne Egypt si sini jagia amle Russia sini jago America sini jago China sini jago Egypt no ko ide sini tabo tok ne jarago ko se si piaba agine jorago Egypt nge kalibrai dong nai ma tong bai je kai dor ong hai kai nai ni sama ni sing no Assyria nanti Assyria kaitor Assyria nanti saka Israel no purungna ni bagai Israel no sasung thaya ni bagai ke Assyria no to bui not in Israel amo mana messenger khan ke Assyria no kaitor no basa roi tepi jung Bible pore ni kenu pia temangka Assyria ulo torte bo mane bo tomanai belai kungsu bitangka ge kaitor sau no nung belai kungsu kha nonang tolaw ki klai nai Isaiah chapter 10 verse 5 to 12 lo jung pore kenu ge omo hai keno tuma Japhania salangma hai Nahum salama hai boro tola klai kenu nirok pore nebis di ulo Isaiah chapter 10 verse 5 to 12 oro Assyria Tumang nai bo aro sung nu agete gesha Japhania samani nang pore wantabo he will stretch out his hand against the north, destroy Assyria and make Nineveh a desolation as dry as the wilderness. The hart shall lie down in her midst, every beast of the nation, both the polycan and the bitter shall lodge on the capitals of her pillars. Their voice shall sing in the widow's desolation shall be at the threshold, for he will lay bare the cedar wood. Oro, bro, dong so kalai janai, sudako. Ge, tak Japhania samahai na, there is Japhania samahai, borok Nebuchadnezzar paye, borok no, dong so kalai ke. Ge tabo Babylon niti. Babylon niti masaka Babylon omahai na. Babylon age besek kerak dongone Babylon raja Nebuchadnezzar bo Egypt no mesen kha haibana Jeremiah was sajak no go takron 605 606 rogo brok dong so plaijak ge tabo Babylon no sinai kre omhai ngai neso angpor na Jeremiah chapter 25 verse 11 to 13. This whole land shall be a desolation and an astonishment, and this nation shall serve the king of Babylon 70 years. Then it will come to pass, when 70 years is completed, that I will punish the king of the Babylon. 70 bosor borok Egypt no mechane 70 bosor borok rajok toklai nai 70 bosor ni pore ke borok no anki klai pinai. The land of Chaldeans, for their iniquity says the Lord, borok ni hamya borok tong mong hamya ni bagai, and I will make it perpetual desolation. So I will bring on that land all my words which I have pronounced against it, all that is written in this book, which Jeremiah has prophesied concerning all the nation. 70 bosor ni pore. Because omohai no Babylon ki khlai jak ni sing nuka. Babylon ni pore sma pai kaitor Babylon no sokmoda ni bagai Medo Persia no tisai tipika. Persia mane Iran town sing Iran rok otak ni woke borong ke Persia Medo Persia borok ke miliwi borok aga ke Medo by Persia borok jani jana borok ni kingdom alada piaba borok Babylon no mesena na bagai borok khatsan ka ge mesen lai ka jeng Isaiah nunggu Isaiah 45 verse 1 pore ni mana ang pore wana thus says the Lord his anointed, the two Cyrus whose right hand I have held to subdue nations before him. Jeng
medu जों पर्सियानि राजा नुगो साइरास गे दानियल चैप्टर 8 आवनि कक साजक जों नुगो दानियल सालांमान अरो बक्रं काइनै फाइनाय बक्रं काइनै फायै काइसाके ल कलक नाय बक्रं काइसानो मेसेन नाय अमाइगे जों साजक नु साबन ताव जों डिटेल सामैया निरक दानियल चैप्टर 8 नो परिनायसदि आरो बुजिनाय काइसा पुंनो kaisa pungni bokrong kaini tongmani gabono bo phaiyi abono Babylon no mesen nai neke u bokrong kaini ni bising kaisa bokrong ke kolok ngi thangnai ngete kaisa bokrong ke sijak yang ngi painai obai geseng omo robeba nang phibani sengnu Daniel chapter 8 no ngira pori next ang just isa saka asal details yang tanggalia cuman lek semua ikbang mana nih nggak room nikok hela by room nikok aru Daniel chapter 7 nosen naikin dulu Daniel chapter 7 6 to 7 Daniel chapter 8 21 to 22 orang teman nih Alexander seng Thomas sama teman nih kerak nih bahasa mana sendu Greece nih raja boni pori teman ka boni soino boni temanai boni sengkra borok uloke ong ni thaka mana Alexander 3 mane pore okay borok ni among pino bokrong kaine kesaro bokrong te kaisa asaja omai ke sung Bible explanation claim mane no okay uti kaisa bokrong kaine uti kaisa bokrong asai mane bongka room Maka room paye Alexander no mana teman naik room ulok Alexander dia pulo room basaka maka room mana kakza di thang naik obrogul sen Bible sama nugo omai no sen history nugo bor kakza di thang maka room sasong kelai ya maka room ni pore room cuma ngi thang naik obrogul sen Bible sen sama nugo mana omohai जों बाइबेलाव आगेनो साजा बरक दमा नाय बरक दमा फैनाय अमाइके जों नुगुंके बनां फैमानि जों नुगुंके हानि बागिनो बाइबेल काइतनि kokthai दाउटे गेसाव थांनायसनाय जों सानोतै बाइबेलाव साजा दियारि रंनि kokthai जों सानोतै तमासा जों नुगो जिसु बतमा सालांखा जों पहिला नुगो संसानो तयै अ संसार सुमसक बांग्रोग माबाय सकमर जागनाय अमाइके जों नुगो बाइबेल जों नुगो सुमसक बांग्रो उ संसारनो काइथ तमानाय सासन खालायमोन एके उ संसार सारसा कमर नाय ते Isaiah chapter 26 verse 9 no sawo o संसार कसा अंग्रोग हाया बाय बांग्रोग Sansa komot nai kaidor sokomon nai eka bahike sokomon nai sekang temang nai eka usung sana sokomon nani sekang Yesus Kristus kai nai eka sokomon nani sekang temang lukzat nai obono no since Bible sen nu but udaharon jeng nugo o sengsaro judo bangreg nai coba nangleman bangde nai Ukraine Russia tabo coba nangleman thanglaya Pakistan India je pro chonglaija sang desh bising suru nang tabo Assam bai Meghalaya Manipur bai manai Nagaland omai je pro chonglaija abo Jisu sawo ang phainani sikang sungsa urumuru nai bangla kotor phainai Matthew chapter 24 जों नुगो Luke chapter 21 by Matthew chapter 24 बांग्ला कत फाइनाय बांग्ला फाइदे उसकांगो से फिलिपाइन्स दे प्रभु फिलिपाइन्स या तमस्कमा चिनि बरक बुकुं बाराना हाइपना मुस्लिम कंट्री आरो जागा फिलिपाइन्स गानारनो यन्दि अंगे एमो फाइया नेपालो
Ke phairek bangla phairek. Ke boni pore tuma hamung sini ya biara sok ne sing tabo corona bai pai ya ko. Omo hai Jesus halangan to sing sanok te ke tab sing nangai tong 200 bosor 2000 bosor kang samani kok tab sing nangai tong no. Nge o sengsa morally corrupt ngruk nai. Bangruk nai. 2 Timothy chapter 1, 2 Timothy chapter 3, 1 ni jimi 7 pori kan or tumas. Lawless, loveless society nai. Hamzak mani kamar ngsinai. Agar ho sangno ble khoroksan nok ni nok biarang nok hongo biarang ka. Kapono gari ambulance ko ipana balai hospital lang lai bane. Nok khorok nok bayang bay nok bay khang ke nok ti salai lai bane. Hazak lai bane. Tao ke hazak lai bane sikri kya. Sing no borok no si put rapte tok walk bahano rapte ke 35 tokra ro khai kibi roi man. To mane bang kibi mamo hamzak mane kri bagina. Bufana busana butar sinai, busana bufana butar sinai. Omo hai rok tau sing tuang manu. Nega omo hai ini saja ke ngi to mane nu kable tabo. Nega sengsara gian bangruk borok mani sane gian bangruk bang nai. Bangruk no kharo biang rok thang man ka, atu amor rok thangi man ka, sondro rok rok thangi man ka. Space rok thangi man ka. Robot rok snamui man ka. Osuk zara sok nai kai tono samang nang zaya nai. Nei Daniel chapter 12 verse 4 sung samang nu. Borok muni sune gian bangruk nai. Take communication, science, technology bu ngruk nai. Salsa ni bising no des guri manai. Salsa ni bising na hasal na sogi manai. Tabo sung dorori Bangalore by ang Bangalore tong 3 घंटा से आगो plan. Nang age plan kri pro go bus korai ba se thanya bus din nang no. कम से कम 15 दिन डॉक्टर प्लान था गत संग तब 3 घंटा बाइसि सोगी मान ग अम अंग्रुक नाय तब अंगिन दं ग कथमा का हम पीर जन नाय शिक्षा गनांगै मेथी 24 कथमा का हम पीर जन दं शिक्षा गनांगै ग इजराइल रो बरनि हाबो की फिलि फैनाय ante pilana saka Israel ki Philippines kya 1948-14 में वो independent मा तब की फिलिन दंगो Ezekiel 36-37 में संग नाइकिन लोगो बरोनी restoration तो मन नाइ political restoration land restoration संग लोगो गब तमाशा क्या बा बरोक रो बनोती आसे वांसो गया just tong kusung no tong नाइ सामानी नुंग मने बरोन तोरजा की तong नाइ काय तो नो दाम रो यान नाइ हम हाइने संग नहीं तंगो ना borok chalaiyo nunglayo kaijak layo borjak layo gai to no tui as interest kri sing no winto no one jora hai nai ni homoni Matthew chapter 24 ga no one jora bo mo hai na borok ro nunglayo chalayo kaijak layo borjak layo mane normal lai kai no pri wan sok ya ga to ma sama wa pri bai ya flateng ka thi bai ya mo hai nung ga sing no winto ga o professional fulfilling ni to mo no get jeng revelation ko nugo teman nai borok munisyo teman nai transaction rang puja rang mane teman nai amo komnuk jak sinai get transaction bisingo teman nai online transaction bising sinai ge uloke 666 number se ronai 6 number nai abo kita maksud mengorok profesi fulfill ni teman ini window mana teman lain mana cashless society agi to jeng omo hai rokus kiri awang kayak Google Pay per GPay per Hi Pay per Paytm per jeng kamu mana okay orang bising tu jeng nu window gak borok new awang teman lain ulok ya संसार nuclear chawa bai se संसार dong song pai nai is Zechariah chapter 14 verse 12 Revelation chapter 9 verse 18 na kenu je sang tabo competition sing nuglai tong nai nu hai re competition seba seba kabang sana lai no tabo sini
society sini tong mani abo haya ngru haya ngru tong samung bu halia walai suklai baba ko se halia ga jisu kaito ni bus abo sopai to nang kisa sidi abo thangnai down ro borok tabo kaijak yawi no bukhi busai hai ke tong lai ma busuk bangka mangsa jeng zakliya kaijak yawi no hai pore hi thangsa tong lai la age ba kaije sekang ke mana nang lai wani sa se kisa makor lai kaya tong sang zakliya nau go thang go phai lai neng lai no phia ba cái từ một con là bộ sao vậy cái đó ông nó sao ông hay sưng sa ông hay hàng dạ ngực này sung sục cực lần ngực này bé bác đi nhìn nó sung sục bằng ngực này tòng sa mông bơ qua lại su lại ông thằng này bơ nai sơ lại thằng này bơ cherry ông lại thằng này bơ mà nó hay bằng ngực này sát thọ bơ ông hay ngực này Psalm number log mong baro chapter 12 verse 8 also ya pore ne manolo kai to bus thunga ni zora sophaida ke obron tui no jisu christo salang mane jeng tabo sini mokol bai jeng nugui dong borok munui shoni gyan bai obno samawani সম্ভব이야 2000 বছর sekanbo Google Pay ni kok salangka hede aeroplane kok salangka kita boksen nugi dong jini jorago je oborok beba no seng boroma Baibel ma ge Baibel ngka gebui kaitorni kokthai hai bagi no omai deibu kamang mo promantong hai bono jora kamang bono salai bani ke kamang man soginai Baibel lo proman jeng kamang mana Baibel ngka kaitorni kokthai ke pai thago ang polisina kaisa John chapter 12 verse 48 he who rejects me and does not receive my words has that which judges him the word that I have spoken will judge him in the last day ani kokthai baino borobus thumjaknai tone mole jisu sawo ani kokthai no naya ani kokthai sakable jeng bok jeng kai jisu christo saiklan ga jeng bon kubui nangmon lugin dong tau bo bus butung nai ne so bisa saya mana bus thumjaknai ga jeng kubui ke porika khlai je diani kok sajak rokno salangma rokno Baibel kok sajak tangma rokno jeng bono surungai kaham ke jatai khainai kha ke kabon bono kaitorni kokthai ni sang honai smaya kaitorni kokthai mane taba jes nam nai sani kok abo borok muni sani kokya snam nai sani kok jenggono nawiman gatini asuk zoran soinai bogra kaiton ma hambairo nengsenno Bible nini kok nini kokthai ne abang tu ye jeng wan sok lai kya proman kabang mana jeng nugu tebu abang ni jeng kam ke jasai kai ni kan ke abo ni arni no ani sen conclusion ma thai hai kai don no hambai jeng ni gebui kok no roman ba ke sobadi tebu siman ba ani hainin tan ya pare bugra jisun be solution amen